Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bimunasabat bihululi syahri Ramadan al-mubarak fi hadhihi as-sanah laysa kamithli syahri Ramadan al-madhi. لأن في هذه السنة يوجد انتشار COVID-19. So let's fill our days in this Ramadan with zikir, read Quran and Tarawih at home. May Allah increase and strengthen our iman and our immunity. Selamat berpuasa. Ramadan Karim, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.